Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tumata malabita Ibu Camat Baranti yang hadir berserta dengan para rombongan. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tumata malabita Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti atau yang mewakili beserta dengan para jajarannya. Sinina tumata malabi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sinin na papuji ang kamanang ito na puni pong Allah Ta'ala. Magay na sabab pong Allah Ta'ala pancajimito'y hasinin na alang. Uwa maraja pamasinan na niya at kamasina lori idimanang. Uwang iyay maparintangang ipatatungi agama salam. Uang iyay maparalangang ni sinin na tau panritay serekuamang napanasalekia napakasing agama salam. Alhamdulillah, syukuruki mapujitan rigangka lori sisi araja akuwasangan na fung Allah Ta'ala. Nasabari ridalan na Asia maasisumpungan tayay digaga akata. Sangadin na to pada milos sapa ipatampak barakat na pamasina fungan la Ta'ala sehingga di nagagawala iwalagang isangadin na suruga pamasina puasaway salawa na niya papasalama masa ifongo lolori alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi iya si matajalokang iasalamakang akatuwo ng linota akatuwo ng akhirata sehingga nato padang kamanamuah nato pada makalit jari salang kabitaray nariyatu puri awal gading itu dak kiyasi na pepangulawon digagayak katay sangadin na milo sa paduan rupan nawat ini salama selewangan agayaro sapai nasaba riyoranun na pong Allah Ta'ala. Yang kedua, syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinin na tumatua malabi jamaah yang dimuliakan Allah. Ang kasitongan na dua telu amalang napaggurangi andri guruta ya kumeki lulungang syafaat na Nabi tak di yomil kiyamah. May kasitongan na cumang kami duan rupa na palabang yang digurta kegayaro nomoro sidi ya kumeki lolongang syafaat na Nabi tak kuyumil kiyama nomoro sidi perbanyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Yang kedua, tanamkan tanra papo di lori Nabi tak dalam bentuk salawat. Ia natu nakada Nabi tarilalan na hak disepole ko pangulut ta Abu Hurairah kullu ummati yadkhulunal jannah. Maka dia Nabi tasinin na tu ummatku tamamana suruga. Jadi sinin na yaitu umat na Nabi ta tamamana suruga. Tapi maka dewi Nabi tak nasambungi rohak di sana illa man aba kecuali dia namelo. Gangkan nawarani sahabat imakutana yarwatu makada qalu ya Rasulullah wa mayyabah. Niga yaro umat tati yatama suruga aga nasa nabita man ato ani dahalal jannah wa man asoni fakada aba. Yang mentaati Nabi itulah yang masuk surga. Man wa man asoni na iya madorake ko nabita maka itulah orang yang tidak masuk surga.
Betongan naman ato ani yang mentaati Nabi. Ya sengin mentaati Nabi na jami na sabah sunnah. Jadi ya rasitongan na dia sengin sunnah. Betongan na ijami lulungan i apala. Dini ijama dina marigagah. Ya ro ya sengin sunnah. Tapi maka de wawan na andai guruta. Iya tu sunnah tak bagi telu. Angka sunnah na sabak fi'liyah. Angka sunnah na sabak kauliyah. Angka sunnah na sabak takririyah. Jadi ya sengi sunnah fi'liyah sini na ya tu anu najame nabi tak kidu-kiduna nabi tak itu adalah sunnah. Ya ku ijami lulungan i apalang di sisi na ya sunnah. Ya na tu ya sengi sunnah fi'liyah segala bentuk perbuatan nabi. Ampe kiduna nabi tak iya ko ijami musti lulungan i apalan na sabak sunnah. Yang kedua, angka ya sengi sunnah kauliyah. Kegaya roh segala bentuk ucapan dan perkataan nabi itu adalah sunnah. Jadi sini na ya tuwa rekadana nabi tak sunnah ya ko ijami lulungan i apalan. Tapi angka sunnah jarang mompoko palabangannya di rupa tawe ya sengi sunnah takririyah. Ya sengi sunnah takririyah pangakuang. Betongan na pangakuang anu denang kanajame nabi tapi najame sahabat dan itu diakui oleh nabi maka itu bagian daripada sunnah. Jadi na tu makadan regurut ta profesor Fahri Wajdi. Engkau tu biasa aga najama nabi tapi niki dia najame umat. Engkau tu aga biasa najama umat tapi dia najame nabi termasuk pangulut tak Bilal bin Rabah tu kan asalnya nabi. Ia ro nabi tak matangangi matindo na angkan lepasan nalak nanang kalinga pangulut tak Bilal ko suruga. Gangkan na makutane nabi tak koyuluna pangulut tak Bilal. Maka da Bilal amalang aga mu pakin ng kami manilapasan nalak mo ang kalinga ko suruga. Aga na sa pangulut tak Bilal iya ko pura ka mak jenni musti masumpah sunnah ka dorakang tapi dia itu nang kanajame nabi tak. Makanya itu sumpah sunnah jenni Bilal bin Rabah mapamula jamai na denang katunajame nabi tak. Makanya nasabari ya sumpah sunnah jenni na pangulut tak Bilal ya na pura mak jenni teteh masumpah sunnah dorakang. Ya na pura mak jenni sama na denang matenang atina ya kode na jami sumpah sunnah dorakang. Nasabak atinulukan naman nanunga pangulut tak Bilal na yang kalingin lepasan dalak na kusuruga pamasena fung Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ia kotomilo tamilal masigi nomorosid di yakupura kay majenne to tamilal masigi nomorosid di tu sunna ijama sumpah sunna papakaraja masigi. Batongan na yan atomilo ta mama bereja mata jamalala yerodorrakan baka yerodor pantin na yeroye. Nabi tak na matangam makatokbah takong kasahabat terlambat tamilala masigi langsung tudang. Na tepo katokbana Nabi tak cinampak na jauh lempu iro nangi sahabat ijelis suaki musolah. Akad dek ko mujami sumpah sunat dorakan. Makanya itu saking pentingnya ya sengi sumpah sunat tahiyatul masjid. Yang kedua sumpah sunat jenne. Napa yang ketiga sumpah sunat qobaliyah. Ripalawangan na sumpah waji ya rega sumpah para luwe tu motamala bi jamaah yang dimuliakan Allah. Batongan na ya kusunna je tu yemelo ijama mapamuli motor tak latu tomatin ropingan kamana je tu sitongan na sunnah na makare nabi tayana melo i umat kululunga syafaat ku di yaumil qiyamah perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Termasuk tomelo tamilala masigi de tu tatamabawa apa diole aje atawe na ibaca Allahumma afatahli abwaban birahmati. Topura beribadah tomelo si masu ibacai Allahumma inni a'udzu bika. Aga? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ipak diole aja biyoe. Makotoro ya kotomelo tame lalawe sewe. Pak diole aji atau abiyowe na totama na ibaci pak dongan na apa iya na tu biasa na makadan regulota iya na tu mega tu biasa na marna iya kotami lalawe sewe mari rata-rata na pak diole aji atau na tami lalawe sewe makanya biasa marna mari
iya ko aje atau ipamulat tamo kilalawasi si kontak na kanay jantungnya. Makanya natutami lalawasi biasa tumaran na tawai tumotamalabi yang kia adil. Makanya kamana yaitu sunat na tumotamalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Baka termasuk tomelo minum kasunat na. Jadi yaitu koto minum dia na langsung itibo wai ibaca juk bismillah napa tomino purayero na ibaca alhamdulillah. Baka termasuk yaitu napa guruangi guru ta'al magfurullah iya kotomelo minum itu ang kasunatna nomor si ditadangi yaitu 5 abiyo tak makatan ni way yari gacante iya tu apa jari indo 5 pak jallo datu 5 onruan na cicingi itu makatan ni tapi yaitu anak kalimit tadak kuyawana cantik tayari ga apa yang kita minum. Maka dewi guru tak baca ia pak dongang sebelum minum. Bangka termasuk ini amalan marisa ye najami anak santri ko pondok. Baka termasuk maka dewi guru tak ia koto pura masuk panjang magharibi masuk panjang subuh baca ia pak dongang ebe katalu. Kega ya ro bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya pala tapi dia ti sapahanah. Batongan na iya ko pak donga ya pala tapi dia sekadaga baca aga pule na iya ko baca ya ro. Maka dewi andre guru ta iya na tu sitongan na hakikat na ibaca iya ko tomelo mapamula manre iya to na tu ibaca iya ko tomelo mapamula minum. Apa aja kamana to manre na manca jila bi ko watakali tak kala sa pule na. Apa ya meja tu iya anu lebih makasola. Iya ko masamang itawe kalak bibi pelana watakalina. Iya ko magaring itawe lak bibi cakek na. Iya ko matandai takanan na lak bidarana. Makanya makadewi guru ta iya ko tomelo manre baca ya rupak dongang assalamakangin na pak guruangin na bitta. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca kapitu iya ko pura tabaca kapitu na iro anu milo yandai na wadingi makasola ko watakkalita kapak marajimi batongan nawe na tumaliwasala da apo na tapi makadan reguru ta iya itu sitongan na iya panrita tak mi maninimi ma iya sitongan na batongan na manini di na mito na milo pata mi anu harangi makasola ko wanua watakkalina apa yaitu iya anu harangi ondo lupo na yeto akasolongan na pada lepak ye komala ki racu si tetik na iputama ko wai egaru detu isbeda kam makada kega racu kega wai makada andre guru tayen romu baca ye kotomelo manre na iro andre wadingi makasola ko takaleta yare gairo anu yan redi sekada polega ko harangi yare ga halala ye ko ibaca de kapitu maka Allah bukakan hijab apa yang kita makan ya ko dingi makasola ko watakaleta musti mancaji ulla alati yaitu anu milo yanri. Makanya itu apa guron nah maka de guru tak ibu dibukakan hijab apa yang kita makan ya ko makasola ko watakaleta ya rega mancaji wila bina mancaji lasa ko watakalere maka Allah bukakan hijab apa yang kita makan tomo-tomo lebih yang kihadir. Termasuk ya ko tomelo minum malaki wae tadang itu anak kalimik kuyawana tadang iwe cantik kuyawana anak kalimat ia kopure baca ia rupa dongenge bismillahilladzi la yadurru itu 7 kali ia ko macekai o ko capak nak kalimat tinung itu karena itu adalah obat segala bentuk penyakit kuatak kalita tapi ia ko makadan regoro tak ia ko pure mo baca ia rupa dongangi 7 kali na melo ko minum na tak ko mapelak ko capak na anak kalimat maka itu bisa merusak watak kalita betungan na manca jilasa ya kupure inu itu motomalab yang kihadi makanya yaitu apa guru Allah supure kuandri guru tato motomalab yang kihadi termasuk tomelo matinro de to matinro bawang apa guron na agamata ia ko tomelo matinro itu sebenarnya lingkilo kanan jadi aja talingkilo kiri apa yang angkat to mapamulatin do nilingkilaw kiri sitongan na natandra atin na nakin remonro atiye poko yawano susukiri 2 jari yawano susukiri tak 2 jari tamelala
Makanya maka de nabita iya kotomelong matinro lingki law kanan. Iya komeki matinro aga biasa tabaca. Bismika Pak doang TK ya tuh. Titabannya anak TK iya namelo soro. Pak guru nih kutu guru nak. Maka ada siapa hafal doa sebelum tidur na baca dia tuh bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Kada guru teko ya mo po tutapake na tomelo mapamulatin ro napay mate kamo pisitongan na ya tuh. Makanya itu kan nabi napodangi anak na pangulut ta Siti Fatimah tu Sahara maka dana angka tu apa paslam melo ibaca sebelum matinro kaya gaya ro nomor sidi tabaca kul huwallah 3 kali. Yang kedua salawat 1 kali, istighfar 1 kali, ditutup dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka Nabi tak anjuran ajak lalu mumatin ro ya kode mau baca jadi. Apa yaitu ya suratul Ikhlas itu luar biasa. Betongan na ya pelak mana tapi dia sekada apa hangan na ya roga kai. Kamaka dewi gurutan. Ya ko angka to mapamula malasa. Na baca kul huwallah bikatallu barakana di najaji malasa bajanna. Ya ko na baca bika 10 ibangu ngangibola ko tengah suruga pamasina pung Allah Ta'ala. Di nakada nabi tak tami suruga. Ibangu ngangibola ko tengah na suruga. Ya ko na sumpajak di gagatawana. Apa kata aja tu paham maka dawayah ko yan naron apa kurang ustaz saja bana to masumpajak baca bani ro ke 10 na angka na bola tak ko suruga. Tapi makadami nabi tak ibangu ngangibola ko tengah na suruga. Namo angka bola ya kode gapak kuncin nama watato tama. Makanya ya kode to masumpah aja dia tu gaga polena. Makanya Nabi tak baca Al-Ikhlas 10 kali akan dibangunkan rumah di tengah surga. Ya ko ibaci ke 50 ya dampangi dosana selama 50 tahun. Melo tamela la bolana. Na baca Al-Ikhlas 3 kali ibu karang ipat tampak barakah lori fongan la ta'ala to motama lebih yang kiadil. Makanya maka dewawan na andre guruta iya kotomelo matinro bate kul huwallah bekatallu. Yang kedua salawat 1 kali, yang ketiga istighfar 1 kali, na patatutu na sebasikri tanra papejapuna ate sumpe pung Allah Ta'ala malahiran ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah panikmatin roh tapi dengan catatan aja tuh mapesak HP apa mega to aja ya namelo matin roh tatanala jo HP na napesak-pesak melo pimatin roh napa-napalin na ya to na si tamam matin roh matana maka dan nabi ta itulah yang diamalkan makotoro to bunga moto pole kotin rota ya ko bunga moto pole kotin rota gato silang sutakatan ni HP apa kami matu aja itu tahu ya kode nang kaniti HP na samana na kan nila sanyarang payan aja nang kami lo najama tatehama HP maka dewi wawana ande gorota okon itu mapamulah ipake pakai ya salama na agama tak lino latu akhirat kegayar iya kota bunga moto pole kutin rota melana matatak na sabakmu bak paringerang maka dia nagaga warikada pamulang ipuada sangadina beri selengi bekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pamase baraka. Ya na angka to namilo salama bunga motona kaden reguruta beri selengi. Tomelo ki na masipong Allah Ta'ala bunga moto ki abirisan lagi. Tomelo mak baraka jama-jamangi tu bunga moto abirisan lagi. Na payali 5 atawi. Na ipat jemok kuyawana atiyi. Tatanra tabace alhamdulillah. Niatkan suratul Fatihah. Lori sisina watak kaliwi. Maka baraka na suratul Fatihata.
mancaji wipakaya salama ta'lino letu akhirat tomotamala yang kihani. Sinin na tomotamala jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, tanamkan salawat nasabatan rapapo di lori nabita lori sisi na keluarga tak wija-wijata. Daya to na je makokoye pengaruh globalisasi saman na lenye akedaran na wija-wija lori duwe to fajajian na. Tita ni je na ya kolali saman na je na melo paluta. Ya je tu ye riolo ko na paguro ki tomatot na kada ye kolalo ko kuyulo na tomatoe ilaw tabi ki muduro na ya makokoy din na je gageri tayero. Mage kalanya mematuy akidaran na tomatomala bi jamaah yang dimuliakan Allah. Saman na lanya iro akidaran ni lori sisi na lopo tomatoa. Makanya kotoni situngan ni makura woso na padungan na tomatoe. Mage na sebab makurangi akidaran na wija-wija lori duit to fajajian na tomatomala bi yang kihadir. Sehingga ang kasitungan na tuye napagurangi andri guruta iya komelo imatin ro anak ta. Ang kasitungan na agurwa kami na batuan napagurangi guru tarimang koso. Maka daya na melo matin ro anak mo lusure lalo jay ro napi matin ro. Iya pwede iya kay lusure ngina na iya lengi hapi na mamakko. O kon itu situngan na iya salah ki sebenarnya mendidi anak. Na yeto na lapong anak na siya tamar si bahapi ye kisure duan rupa nakadajulo cinampa. Antara julo na cinampa nakadajulo capu bawa ye tu julo ye kisure. Mage kasi malar si bahapi. Makanya makade guru ta ye komilo imatin no lapong anak na luserang isa dena musapu-sapui. Muali 5 ataw na ipa jemma o iyali 5 ataw ta na ipa jemma korona sapuro loyawa bacang isalawa. Tapi maka de guru ta adape ki okko cili atau na bacangi alam nasyarah la kesadara do cili atau abiona inna ansalnahu na patale 5 atau ta na sapuro loyawa tandra atine na sapuro loyawa ta bacangi salawa pura ta sapuro loyawa ta pakasamas na sabat salawata na patabace pak dongan na Nabi Ibrahim riwatu milodon na ripungan latala ipakidali ki wijayang soleh kay ganayaro Rabbi habli minas solihin napatabaca Rabbana habbalana min aswajina wa surriyatina qurratu a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Maka de andre guru tak balik lapung anak de nawarani mak bali-bali. Yaitu ya napak gurang yang guru tarimang koso. Ia naloki miki patin anak ta loni mak dapiri do cili atanna. Tabacangi alam nasyarah la kasadara do cili abiyona inna ansalnaku. Na patali 5 atau tak na itandra atinna isapuro loyawa tabacangi salawa. Na patabaca pak dongan na Nabi Ibrahim na jajiyang ipanguluta Siti Hajar Nabi Ismail. Rabbi habli minas solihin. Na patabaca Rabbana habbalana min aswajina wa surriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Maka itulah doa kita tanamkan di dalam hatinya tomotomalabi yang hadir. Sinin na tomotomalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ia kumatin roy anak ta coba takai 5 atau nah. Ia kotak 5 atau na tetap pada saat itu maka anak itu masuk ke lombang otak teta. Ada pikiro di cili atau na tabicikan doa-doa yang mampu dihafal maka pada esok harinya dia hafal apa yang kita sampaikan pada malam harinya. Magai nasaba okero watu kapasitas otak na anak tak arwa puluh na arwa perset tomatamalabi yang kihadir. Makanya itu ya katomatua napeje na 5 umurun anak na naplak 5 tuni je korang 30 geso 110 apa surah kenapa ya panapa guru anak na ya komatangangi matinro iya pwede moto pi anak tanay pak guru tapi makadan re guru tak iya kokoni ro watu anak tak na milong matangam matinro makokon itu mak dape bacakan doa-doa yang mampu dihafal. Maka pada esok harinya dia hafal apa yang kita sampaikan pada malam harinya tomotomalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Sinin na tomotomalabi
jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk itu memperbanyak salawat. Iaitu salawat salah di pakaswiyan tanra papujin na umma ilori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya ko pakaswiyan tanra papujin na ati lori bungan la ta'ala. Jadi itu salawat tak termasuk nangedin ri apa yang kita baca itu tanra papuji lori Nabi ta. Apa yaitu salawat salah yare gadena salah salawat ta. Ia kode natona yatung kapasala, maka itu akan tembus kepada Nabi. Termasuk engkasi di Pak Bagang, iro zaman na Pak Bagang itu tulis sapa balik kuwirin atasi engka amalan na yang ia lakukan, iro amalan na ye busak bonina baca iro amalannya itu puluhan tahun dia amalkan. Tapi iro mancaji persoalan kaliri salawat nah dena salawat. Tapi makadami salawatna sallu alaihi wasallimu taslima. Padahal itu tanya salawat, tapi hanya seruang untuk bersalawat kepada Nabi. Nama puluh-puluh tahun ni najami salawat bahkan ribuan kali dia amalkan itu salawat. Tako angka manahapan rita melo mati katasi ilo makdak bakosit dia tengah pulau nang kalinga salawat na iro Pak Bagangnya. Maka da sallu alaihi wasallimu taslima. Maka da iya ropan rite tabi iya jitu salawat tasaman na salay yaitu sallu alaihi wasallimu taslima hanya seruang untuk bersalawat kepada Nabi. Sambungan na ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, yaitu salawat tasala ya komero cocok tabacay Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Purana ipak guru jok kaniro nangi pandite makapala okot tangana tasik matangangin naraju iro lanra na Pak Bagangin na pemaringerna maka dakigan na iro nangi cucuk na Pak Guru nga iro pandite sallu atau salli ni tematika ni kapala na kotasi lari sipati na lari sipati na lo kawiya iro pandite ondo na sadari wilari ku yesek na way itu motomalak bi jamaah yang dimuliakan Allah. Magay barakat na pisisi na yesek ng salawat to motomalak bi jamaah yang dimuliakan Allah. Sinin na to motomalak bi jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Baka mamagi-magi na sabari salawat yang kita lantunkan. Itulah salah satu tanda bukti kita kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kami itu dua ya kota melo lungang syafaat na Nabi tak di yaumil kiamah. Kaya gaya roh nomor sidi perbanyak melakukan ibadah-ibadah sunnah termasuk ia tu sunnah wa dingi janji untuk parapi ummah lori nabinna. Yang kedua, tanamkan salawat kepada Nabi dalam bentuk memperbanyak salawat lori Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sininna tomo-tomo lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Maka inilah yang saya sempat sampaikan. Ilo adang pangaye suaraku yang tidak memadai. Nomor sidi makura-kurang di suara nami. Yang kedua masih ada caraku setelah ini. Jadi ya kode marin aja kayak ya ko capu suaraku matu. Makanya pamagi-magi nasabari apa yang kami lakukan. Mancajiwi barakalori idi manang. Sehingga iro ilulungangi. Di nagagas sangadina barakak selewangan lino akhirat. Akhirul kalam, Allahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.